como empezaste? Bueno, estaba dando de comer o... Sí, estuve dando de comer na obra do AVE casi 6 anos, xa contratados por empresas e todo isto. Bueno, hasta outubro. En outubro parou un pouquiño, baixou o traballo, falamos con ele, dixemos que xa non merecía a pena estar, e paramos. Entón, despois, claro, estábamos todos parados, hai que buscarse a vida. Encontramos este local e gustounos muchísimo, e aquí estamos, con ánimos, con moitas ganas, con moita ilusión. Empezamos isto na desesperada. Además, é que nós levamos 30 e pico anos na hostelería. Estivemos 20 anos en Suiza na hostelería, despois viñamos para Berín e aí estamos. Entonces é algo que nos gusta, eu vivo por a hostelería, eu disfruto no meu traballo. De momento non podo, pero bueno. E nunca por un momento viviches, imagino, non? A hostelería, digo, con todo o que sucedeu agora, un momento tan duro nunca se vivir. Nunca se vivira, pero a nós tampouco nos botou para atrás. Quero dicir que non, vale, está en mala época, hai que salir como se está mala época. A ver, a verdade é que estamos moi ilusionados. O local encantounos, é grande, préstase, porque incluso xa ves a un 30% podemos meter 48 personas máis ou menos. Entonces, ben. Ten comedor para ir, non? Sí, ten un comedor grande, pode pasar a ver. Ahora mismo son 2 horas,